KCTV, lawan Rashapi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Ewkhd 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Office Jong Deputy Commissioner Elections Eastern West Khasi Hills District katkum ka program jong ka Systematic Voters Education and Electoral Participation la pensyas ki Paidbah nong thep vote jong ka Mairang bat ka Mauthat Rashan constituency ba kinemi Paidbah ban pendap ila ka Kamram kum kinong snong keri India da ka bayami Ryntih ban thep vote ha ka arpenyo Tarik Rymphang arajar fly nak benta banjiet kinong mi khmat syaka yin dorba thawan jong ka jela Meghalaya nong snong bai jong ka Eastern West Khasi Hills District bat jong ka jela Meghalaya hi borok kawai kari India bai jongi kadon ya kar kom sensyar Paidbah parliamentary democracy hakaba kinong snong kari kibala biang karta bat kilong kibobit banya simenta banjit ya kinong thau ain members of parliament ne members of the Legislative Assembly, Shisin Sansnam. Knang ba kinong snong kintubla bane simenta hakarkom kabadai ka Election Commission of India kalathau kalat ban pensyai bat pensutu ya baro kinong simenta lengba ka Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEP. Daki kam pensyai bat pensutu ka SVEP ka banjur halor arteli ki phang bakonsan jong ka jing yesimenta jong kinong snong ha ka electoral process ka benta banekong kade syapang ka jing register keteng ha ka electoral roll jong ka assembly constituency ba unok snong usyong usa dakwa pun kam ya ka form 6 ka jingweng keteng no na ka electoral roll haba layap ne kan ria snong shawei dakwa pun kam ya ka form 7 bat ka jing pen bej ya ka jing bakla ladadon dakwa pun kam ya ka form 8 ka benta ka ba arpat kade syapang ka Kamram jong baro kitu ki balarung keteng ha ka electoral roll ban let thabut habala pen bej Tarik da ke Election Commission of India. Shisin baladap register keteng lapan biang de bat ke electoral photo identity card epic kabadai kedulir pensisa jongpi ba pi ladon hok ban tabut kumta pide ban rahi dalade yaka haba pilet tabut la penbej ban tabut lengba ka electronic voting machine EVM ke kabaron kam na kamanta jong pi kum unong tabut kade tang banyon ya ubudam ubudon persya ya kasyap lane ka simbol jong uno kandidat uba pi mon hi banjit syua ya kata andala dap pensisya ya pi enta dakasia indelible ink haka keti kedau jong pi kabadai kadak ba pi pila adap thabut balai let thabut kadai ka Kamram jong pi kum kinong snong ban let thabut kadai ka hok jong pi dei ibadon bor ban penkala ya ka sensyar khada ka sibut jong pi kadon lakador Henry syua ka sengi thabut pidai banda pej bat bishar sani uno na pedang kandidat ulong uba bitam pimdai ban bot hakanong rem jong ka jingai neba u kandidat udai uparakur parajaj pimdai ban sya penbi ne sya penthame da kiktin jali jo ne kijing ai subha ne katengka bapi sya terwa pimdai ban ngej ya kijing kular klam kanong rem
บัดก็จึงเป็นชิชาพิมพ์ได้บันชาเป็นบอร์เนชาบรงามพิได้บันมอนฮีไหลลุยดาลาเดเคลมกโนก็จึงชาเตะชาคุมก็จึงเล็ดเทบุตรก็ได้บันลองก็บอกคุยบสุบาเคลมกโนก็กันดันก็ตาริกเทบุตรบาลเป็นเบจนักมันตากันเดก็ election MLA อาร์ฮจาอาร์พลายก็ได้หากอาร์พนิโอตาริกFebruari อาร์ฮจาอาร์พลาย This is my humble appeal to all voters of East and West Khasiels District, in particular to the voters of 31 Mautharashan Assembly Constituency, to exercise your right to franchise on the 27 February 2023, to elect representative to the State Legislative Assembly. Thank you. Kapor election kada kapor pio ikalat mampau yakarai ke jongpi opinyo yaka jinglat luat opinjit ikinang mat ke jongpi agreements kam babaro penyami kamat penyo elect polling stations ke jongpi bagi tab ke vote kam kunang ke jingtiang kam kunang ke jing pembor agreements kam ke elect tab vote baro ini lesu ka jinglet tab vote jongpi kalong ka bakor wat len e ka hok jongpi go vote elect tab vote go vote. There is nothing like voting. Go vote for sure. Go vote for better tomorrow. Kekerteng jonga kede just di passing erletiang ngasong ngasa aksnong moblay hak Eastern West Khasiels District ngade ukai tol bergunung tan jeng tan kum kimula kawai ke ba ailat yanga bangan le niki kam jonga kede kejing lat lui ngadon kamon lat lui banjit ikinong yalam iban trei na benta ka bha kamiat jong kinong sosnok lada piladan khat plas nem seneng baladep rong kerteng ye phi hak electoral ketu ye phi maskupa balit thabot hak arpanyu trek ubnai Rymphang Arhajar Arpulai Menjid Ikinang Thoan Syakami Khalaya Legislative Assembly Kajing Lek Thabo Jampi Kelong Kop Kordor Hado Kata-Kata Wat Peleno Ai Yang Hau Jampi Nabenta Kelawai Kebapin Nai Kajing Thabo Kedai Kawai Besi Menta Hak Elektoral Demokrasi Ngakerben Ba Ompep Banlit Thabo Hak Arpanyu Tarik Ibnai Rymphang Arhajar Arpulai Play Shibon Kapor kalade ban mi pa perthei ban nang kiu sha pran kum balong lem ki wei ban wan syak pat ban kendrung kerteng kitu ki bala don khat pas nem shaneng Bran nalaing tumi pen state ban penrum kerteng ha ipik wat klet wat srap jing pen phami jong ki wei ka shi bot jong pi ken ma wat ken sep ai kador ipik ka de jing pen shisha ban tiep ya ka kerteng jong pi jong nga kan mi kan tham sup ha ka let kawan ka ipik ka don kambaro tu persyan Bran nalaing tu mi pen state ya ka hok la jong tu da kin mawat let wat srap jing pen phami jong ki wei ka shi bot jong pi kin mawat pen sep ai ka shi bot jong pi kin mawat pen sep ai